I say, we get no banana in the Mawalen. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mesa. A Jumasam name could ye be to me. We could have one behind when the bush him. And now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear feeling now my own. I was some now problem here. Make catch your print. We were who Ghana and now approach me now was some eye or diagram. What Tim and can't say. Only problem while if you couldn't say flu, only problem. Just said the old problem on said, you say be a woman, sir. Where traveler. So, where traveler to say be a woman, booming says, she said, mean to me, sir, and your bicy, mammy, booming said, be when they're fine. And now you are what they are to but so I would hear that you know, traveler. I was a only problem one. Sanya Monday, she said, the prophet Joseph Mensa may cancel your my baby. Oh, bar prophet, Minam to me, dear, Minam to dear, grow caniba. Ma be a doctor say, won't will be him. Will be a dear crown, Minam to me, my prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obuha now was some now problem on in Yukunu, who will come near free bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Krum, waiting at him, Taboo Bola Junction. Etimatim Taboo Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana, the Bible, ye so be ye be a Wusiami. Men who shall do TV from 2016. Men am the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, so be ye be a copy, photocopy. Kumasi am ye Juma Jordan Benada. A crime Wama Sama Stadium Junction, Jarvis, Honda Ye Juma Yaudana Menda. And what called the Travel Salvation School. On some year Juma, the friends, Quisiada Kwan. Ray, I try be ye new. Let me a friend try be Psalm 91, and you might do a crown back. We will cast Psalm 91 goes to 7 times, put the old best ready idea was missing. What does run upon you, men upon you? Now you be so when the bonny and I be ye out your fan trial and I got it. When I should be you or was my back on one was and we a favor oil, we need the answer while we are Juma, will be a hand cratter, some I anything. Una sour you will be sure. What need problem be again? Some 23, what can go to 7 times? And also the slab say I was in Siana de Cacre Nsem, what they are slow when you know some case die. What need problem be again? For Prophet Joseph Mensa, telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122. Prophet Joseph Mensa Makram. Yabuafo enkrato kakra aba na free na call ko pem 17 free de be wom sa onabu ko fidi akwa North Central so munyina mo nto aba no emfama no order number 1 sorry South Central so mfa cheme South Central so one da number 1 muntu abarma no na obetua aboa mo amabia konkai wokọ asatema po achamade nso ami ankasa meyonko Daniel Bonsu Donald friend Wadaski Daniel Bonsu Wadaski yes also muntu aba no ema no pa bibia bekoye kwa Africa nya ase onabo abna aboatema Donald friend ni penny do we free chief cofinti Austria o se yentu abarma yebeto abarama pa
Formina and I'm teacher, Mr. Anansi, or Miss Anansi, Juma de Unfen Yagro, and Chiakesi, and Co and Fa amount. I have one here for Miss Ramo. Yen you be wire confused, pa. Musumuntiana, Samin Kwana maintenance here. No, can. Many of us say, dear Panty, and I de Ukubaha, or the Bazi and day. Me patch also on worry me beam. Now, no, I did Cardins Akoe. Me patch also on it, or the quarter solid for him so on the own sum. And no, no, so on wow view. The Rias and Tontum Fanasi Fia Conem from a bon and one. Me patch some of there is all Kosha confounded your Bukua. Arunya woo. So then, Sakwaso Kojano. One episode jar me bois. Ah, Motinko. Patch on no cooler. And also a jow. I've a dear being a word. So on so watch them as I say, Mrs. Yana, some no can, I've grown with it into one jammy, intimation me person me tell me who I say, Sissy idea, or my men tell me who I say, Sissy on image. That is to say, I would go to Nabaha. Me patch old Davy. Say some no can't. Me patch your account no Kuruboma open. Your account no Kuruboma open. Patch on me. What Jimmy Pa? What Jimmy? We are foolish girl. Make us with him. Opo Kruna days are going. Patricia, why confuse your life? So why we are broken heart at you? But what me da? What me did? Says Oswati, that's why I can see if it's on Ukras and buy. Mammy, broken heart at you. Wagas are why confused. Unhunya onye. Kafra wa some do attempts or a foolish girl, but a fatal. Foolish dear and carry and can't tell the and we as a foolish man, coquin, Jim and Kefu. We are not attempting the answer the French was out of sound. Can the tree? What do mean? What do me? Can the tree? I will need. Aye. Foolish enough to can the tree. Minuaba. Mr. Wa. Ura mamma beja for them. Quasi. Ravi. Oh, in Yabano. Bemano. And a mestreno. Usha Nsem Briba or Twatwina, Arena, a good one pay. Na who quite who come before so becan. So one I did cadence acquay. And the bush of one. And a beman answer Tamaba. Send an ope. No, no, CDB Abasse, any Mejao. I tell you the debut. On Tom Famra. Open Famra. So say, Pesa were any big. So, oh, the card coy, and a bearman a bush of one soon. And I see Bearman said they be a fade my bread into me view. Numbers that into Bearman or Mejawana. And now to see Debbie. Bearman eat near me the mystery. One more must say. 4. My worry fee say 12 years. Bracovi. So on treat you so becunda. I catch you so becunda. So becun. In the jano. I catch you so becunda, dear Jano. Say you broke a kebi, and I am an bufu, Moko Kuntoka Basabasa, be crack a crabby and can hardin. What to me a catch you to becun, and I'll chat to Bacho, what to me? Or I saw dear Bayo. I see me I was Miss Rocana. And Yenny Yama. And Yenny Yama. No, remember. Bema dear. Wait to know Irako, but a question mekum, Nadia. Ubi yet a meku and trata home. That want to a chotishi, Yantiana. You call a Conongua. About to be the so China yeti. But the so. Sure, by the name that she no try. We know the city days who China de cafe and Yano Jato. When China Diano. So, ain't Mr. Bemano, Abia, before the car, dear. Fine. But if you mudia and you. Na Mestro, so Jiddy saw by open one, right for bound in a woman nine. About we, Sabu, a lady been tiring on crown a dancing. Nan, one and Cofasa nine. No Cosho woman. Usu Sebi, or you mind yet, Usatia sorry fee. Nti ku jam kra na ne guo no na hwan akwa akwohwe wo mo de ma ni wa otia se kra wo hwe o ma de dase na adna komobi nti mi mesere be ma no
say we are the sredia uti oba ne nkasa emu nyina wo keka nsem a wo keka nyina no wodo pen wo pe but dema no so betima ka che be ma no utimi ka me pa che waka che no wo he da chira tra se do bra me pa che di si nyina fa che me da obua nka hwe micha me pa che so kan ne den ahanta kakra zuru ma de ne so pe ade a wo pe madam ye ntoto ho ayampio wo pe ende na bra ku fika no titifo a omu si dai tutu adi kuku fu cheche omu yere no omu bre papa akwasi me misa papa o se ensa na kare ko ja wade no nya ne he mpa chom ya na me kotai na wa ko ton sa so de ko ja wade oh Patricia kwasi bravo sare wo kan na Jimmy kakra wo Jimmy kakra na so kan bi there be some de wo de na foolish no de ba twi mu ano odensin Jimmy because as a minimum de adwene mu da ho pepepe obi tuwofo ana wa na atrate no ho sa de na me na mu nti na me den sa no koi that ne nyina mu sese na asate ye o se ade no pe enti mesre be man me de gay nsem ne de ma me mfa nya asem oba wonsi ukunu niema na wa na nsi ma me da so oba wonsi won fa no finko o ka ko pe be ma mesre o nei ma ba no bi no yesre mo titi no na meka no ye na no mo bre wo amenom ansa no munya kokofu ama ne asisi dan mo mo ye ba beto no but ne oba bi empeso obe submit obe bre no ho ase ahye no kunase opeso o ma no ho hanta enye o mo nso ase ne Ghana de akwa ye no yesi emba you chop money me man so chop money be that's powerful be man mo mfo ba na asem nya asem ne man nti se opena on tra ho so on penso amenu aba o kaso agya wate ho ase won say sa manso va kraso so da enko the dikai our leja your Bible but o fine our Bible finfil because to me catch you praying what is so oko na kokoko opie na aba na beto se wo yire kra sisanya banimu utimi twa awareja ye humato oba onkenkan na de obi anya ne yon nti onya de e bone nti mutimi jai hwe emman mu bi e wo hono mu sen ne be man ko fo ma pe aka ne ho pe na buafu be ma utimi wale dodo aware dodo no Bible nti aware dodo ero fine na o di Onyankopon kra ma ne nyansa wo wiase nya na yere yesen Onyankopon ne kasa na wa wo de wo di kwesi obi so ansa na oduro yi don Onyankopon ne kasa direct ono kwa na ne yere yesen ne yere mu yesen o de kwesi obi so ansa na akọ na ko ware dodo na okede eso timi bitima ware nan a eye nkremo fotima ne ji o mutim ware nan je hia ni so bitima hwe nipa no hwe se bit se come despite because you musi no ware mako esisi eso mutima ware edu na mutim hwe samani nyina obia twehwe no na wo je kwati amonche mu kwa na wusu ba ko pa na abobra ba ko be ya mi zofo rebo mofo waso bi tiaware mienu miensa ho ne ho tono na obi ati ba ko na osesu eti se wu tuere se be man uno be man oba wuni be man ti na wo ye be man asade man na ebe na otime firi wachi ebe den ebi ni se ade woni ne kantiase nya adwuma usu nya na jintimi se ni nyama adete wanya akohoma hwe dokuta o kan hwema funu nsam gweisa ele ebe wo mi waso hime ne ekonom ko na ne eden so dokuta ebe hwema funu nsam eji se wan so de mu ye na ba dwi se mempa na ba chiche ho a hwe dokuta ko agya funu nsam no agya no sikari kuta won we timu nsam bu nsam agya funu nsam no sa agya no o se emamudu ba bia na wo se edi ahomaso mi wo se mi ye jawo ya twi ahwan azu no se sugu no yem obi ne kwapere o se bobra acha kwa bia oni ne ge bi no baro na
kai women pano hwia obekọ nkọ women pano obo won se be ma be de kwa for because e de chitete no won pani patron sa tete no won ye suma biri wona hwie no be hwe de fa ho ban won de ko to nya kuduro se be ma no kra so no nya o do ton sa se de ko ja no waja wa de bo ne ban won nya kuduro ma ton sa ko ja wa de enti be ma na sa ja na mu ko sha wa konfo de dua bu ana fo jare ana do bia se obi o se ne bu so ko sha konfo nim da bone bo ko se ne konfo nim da bone onim se ne fo fie another pa onim etimi ni aba be ma ni ja wo na o ja se unya kami de ka ba sa ba back no wo bo back nye yi amaka de kwetero enkwa bone we ni dia ya papa enkwa bone obi a wonya wodi nkwa bone ko di nkwa papa no woka to na medi enkwa mo keka oni eti wutu ni me a wutu ji wudi se wo be ma no mpa na chew woni eti woni mo se wo be kwa wonko wato asa kokoma no ne be ma se mo be ka no hwe emema nkomo se mo woni mema yesu ku yemu wajinka jesi ko de bi na be ma bi ko ba bi ko tino obo no wo di me ga se me yiri bu mi o to maje mi ona to se de mo no wo su me di obe aye isu mo de bereku logo be na se bi ada ma so wo su kunu eti woni oba na wo te wonum wo ji hu di se ompe be ma na wo di ma nko na so ko na mo ntra hon na on hwe nkoda no be ma no hwe nkoda no ne nkola na mu hu ya me fa o ma no hwe wo mu no oba ne de opo onko hwe nkola mu wo fe hwe nkoda no na oba ne de wonko okoro konya bia e okira bi odo obekai ozo ko we say we utoso enne emmem nkola be nan wana okoja to no so stubborn charge eti se wo de uyami waduma bi akonya obi a so te wasamase obema ne te wasamase oso ntime ma na wasamase wole me pese mu ntem de me na se pia jama so na wote ne karon hwe ani obare nya ne de anye ne da I revoni atie for mamen ka se wiasem nsem dwumadie na o hwe a wo se tie ka hwe dwumadie sebe empenise kasa bebre mfom so ne ane doso ti ye kasa de mfom na mde ache kasa bi wa na no den na atie for mu de ache na kwada so insia asare electoral area so menua bema bi agiro ye friend Michael Buafo open unity committee where number 14 ballot sheet so Mr. Montoman why Michael Buafo aka Mickey on a toso edunai ballot sheet so ya munyina Montomano na bibia enko kasa brede ye de bewum kakra sa na ye totoma ngrofo ajama dunzu ye total police station manager one la posada hotel de me also ya Monton diesel mai fi se ya na o mai kakra mi to sense be do from no way wo be kwai we lotto agent also ya muntwa lotto no mano also bibia be ko yeti mai sabrede ya kwadi akoja pobdi Nsem afri the champion man Dr. Wonder, Dr. Miracle, Dr. Mensa aka onokra ze wasenya di fufuro Dr. Kwati wo haidi wo de betudwa enya za ketwa na yase ye frɛ ne bia ho Janko Biasase yeah sabre ya ne bo na dimrikasa wudu ha ya ya sumna masaro mempe kasa masai mempate tie bia fizemba Dr. Mensa ha mo betete me akwa bia do obekwai wo so to obese ya re dimrike su ba de o se hwe Dr. Mensa na amane mpane ye so no wo ba wa mare no bra so de ba ye ne ekro no na chese ya sabia no na kosa sabre yenua Dr. Kwate aykrado yenko na fi yenko tie no de na doc yekovi na pomti se aso ye ho ye nyame adom Dr. fo ahodo nyina da awurade adom ye krado ma entio nyame amane saso Dr. Mensa ye ba na ba pa kwesi bo afo na Jankobia kamera ho ade ama me ofase opero kwesi bo afo karo kre ba jodabi are ne hwene so ntara ebe bia ntehwe okay ese de ukru de eja mazuzu onyao me ye o eni mpo de anya denda edin
sister a video so na ga cause on was a child the oko trouble interest look go be who say na say awari sem no a ekosi your Dr. Mensa horo yes Dr. Mensa na siesie ai one say and you be siesie what part you be siesie what you be siesie awari what baje go be mu siesie na asundwie beba me ne nim dia ope na ase ne kanadin kakra go fi da ase dwanko bia asase nyame adom so Dr. Mensa edi sujuma no enyaksem kitwa ayaresa apie kotwi medom puba kotwi ebeja yaresa no ni nyina ne se nyame ama ne nsa so kotwi enti yeba afidie so a ye kabo dawuru mu bia te se Dr. Mensa Herbal Clinic ye bibidura yaresa bia Dr. Mensa di nubuna hodo edi dwuma no angongo semu a esi ho ne se oye bre na totomu bedu kotwi na bedu Dr. Mensa asase ne so a eni nyame adom so yare na ade ba no seti sei enoano no na edomu a edi sa ade hu odanse no enya asem ketwa na ajagovi uba ye ho a o se ufiri ho na wodi wura clinic ho no ano wura wo no amu no yes asendua bi wo ho asendua bi wo me na asendua me ma ho me ba behwe sa ya fo ni na behwe na ni nyina ne se ubo modia na wura de na se wura ye dan mu dia yare a hawo no nyame adom so setie bia beko eni ade hawo no wodi achinya bi wana etete opa mo bi o mpa na de ekwa kodu no ano ya de ya ye de niema bi ye firi wunsa no ehu nanso wodi e makan nyame pa ochina ubo modi atutum na be wura hode a eni yade no se eba ya che safe na eba se de yade ni dumi nkoso ntena ho because de bia da no adanse foforo ba de bia de bechi bia ne esi pie wo fidie so ne be pie wo clinic ho ne pie wo fie ne yenim ho asem ni mbo ne ye nte kra ne esi akiri kra no eye bibiri kwa nye Ghana nko wono mo wa no ni crowd ni nyina so edi Dr. Mensa ho adanse pepepe mama bi ofre from America ne de nyina ya wo sem wodi be ma ya transfer bibiri emma tidie ba nse ene ebe ma ndie obekọ to no kọ a na dwokoye no hu yenu aba abehu ane ye de ba ko ba yeso obani o ane ye de ba ko ato no esa se wonya binti ejobe ndey nyame adom so Dr. Mensa bewura ho akọ mansankyere ne asi ho no enya gro na ye ka ne sei no ye ka ne ya ka ne sei Dr. Mensa nkrabata ewo Ghana nyina di sa adwuma yi sesi ameka sai ye onkrobata nwotwe acha nkosi nne na awotwe no na baako abeka ho kosiada ye bie baako foforo beka ho asem ni wan kura suku ye bie yeso dun kwa potem ho dun kwa kronumu ankasa ene yekoi na ya na baabi a yebekọ no wuso bie wa baabi onkumutwa kwantente eba nti baabi ebekọ bia no eye o me ho no a na zie Dr. Mensa yanso uchicha mebi nso yeso enti nyame adom so Dr. Mensa hwedi na okọ baabi o manya ma no no kọ hwe ya no soki ahai so eye munso mu ya Abraham asefo bi munso ayaresa pie kotwi no munso munyam chefa esemo ne fatamo enti nyame adom a eheri nyina wie akosiada yekwaku bie eno so aka ho na ye nkono ene wo Ghana ha ni nyina djuma ebie ye no anodene na ye na dance no ne esi okotwi no ene ya ne wo kumase ha no ye tatete ho asem kakra na ho frama ta boboy kakra na ne apie nkran ka so akofodua sahwi sunyane takrade takwa no mo de enya no bi ni kra na emma akwadworo ene monto ho enya oyade a
ebepe adeɛ bi paa de ayɛ wo ɛgye kofo bi wa yɛ kan ho o problem paa o hia Dr. Mensa na Dr. Mensa be mu be ye within a blink of an eye but obey monto wonne ochina ene ochina wo betena wa ma ne ebesi bia no na si se na ware ene bi awosam ebegu nu a na gu se wo ha bi na wo ho ene oba wontumi emma me anyi mfiri ho ma no a wode de ho tete ho saa na ware no na ye de ebeye senso yade aka no no wo ha do se obi kompa adwumam yesu adwuma efo no ye test bi ni ahwade ye behwe no na yade bi ho se wampasemu eho asemu ani ntam na wamfa nto Dr. Mensa ntam a obetena ho a na yayi nadi because ayade no untimi mfa ntena dwuma mu ho obi so otu kwan ama wodo na ye mmra ye nhihye se yare bi ewo nipadua ma ye maamu hade ene obetimi dia ko ma foforo na ye maamu hade ye ma mfa ma edu kope visa ye mfi ukra san je ni nyina wo kire se yade anya de pa a be nipa so ese okrokro no ana aso de fe na se wo jeje ne so da bi da hwehwe Dr. Mensa chiri kwan na so bo modia na ubepie Dr. Mensa nimu dia nyame adom so nyame abie Dr. Mensa ni o haban ho ena wo mani nimdie sonko na nyame mo obi akyade bia no de ye adwuma o mani tumi ka ho enti nyame ama Dr. Mensa tumi a o de ye sa adwuma etubi e wo abeba no na obi ho ne yade no aye yade ne edifo pa kokoma to yem Dr. Mensa nim na aba no obebre yade na se no na haba na ka no eno ano no ekire di enti yade no si eye ne edifo pa pewa ye wade a udia ne se peka kokotwi nyame pa ochina gini depo ho na Dr. Mensa wo na fa yade no ko Dr. Mensa nim na yade so won yade fo se de yade obi ade do ka ne nko ene mafa ha mase ha mayewei enya no nkura opie Dr. Mensa nim a obehu difference no enti ye bo Dr. Mensa abaso afi 2019 man best herbal clinic award no obi a obati bia so wedi anu ano no odi akoyi na akoyese ebi omo boboy na Messi ni Ronaldo num ni e man best player ye de man go wa ha won because obi obeti bia unse wedi enu ano no saa netie etu obi a onim Dr. Mensa ho asem na wonim de adwuma Dr. Mensa ye no oti Dr. Mensa nka na ne boto ne yam unsampa no kurani nyame tumi odi ama Dr. Mensa ne so na odi di dwuma ama edomu a enyam fa hodie no eso ejeko fi number ni hia wo utie me no wo hia Dr. Mensa number na ne adi nkomo numbers no eye 9 emu bia be fa bia ye dwuma frɛ kotwi ne ewo kumasi ya no baabi a ugina bia no ugina so full line ugina Bepo Junction ugina Tafo ugina Tech kejetia pampa so edum post office animu ha ne akire ho nyina no ubenya ka eba ponko runabout no so ahoju runabout wo so ka no bi ba fa santase abakutwi kache driver ne say me ko Dr. Mensa ho me si Dr. Mensa nkwanta ne so ubewu se ye signboard ne si wo kakra Dr. Mensa da so fefefe kama signboard no kire wo so free ha kumase ya na wo kura utra santase utra kokobi bo fodua usumesi Dr. Mensa nkwanta ne so ehwa na Guinness for the ponu so ewo no ne watwam akonsa benkum so ye de kasi wono afobi edu beba na ma ofro obo ase anwan nkwanta be kwa ibade a ude usi wo Dr. Mensa nkwanta ne so anu Africa no na edu aba ye clinic wo ya tue bo ase di nupa akam na enura ewo Dr. Mensa nsam no empempem nyame na ehira so ama no eno di dwuma so na wode ka wa na ne sese duro ni ye no na ye isan sasa fo urade ano na aka sahaban no ensa yade inteno so be sa yade ampa di Dr. Mensa number na frɛ no eni ni nkomo ye dwuma de bia from Monday to Monday every day Dr. Mensa ho ye dwuma 0245 958 768 0245 958
768 0209 500 273 0209 500 273 0209 500 273 and it was 027 11 73 551 027 11 73 551 Vodafone is 0501 500 442 0501 500 442 Dr. Mensa Herbal Clinic numbers are yedi adwuma no e mu bia be free bia be dwosene no odi nkomo yare no dia ba but me sure bo so ebe kokoma to yam nyame tiase ne sa wa maso Dr. Mensa Herbal Clinic dom di ho dance no eye bebri ne yaka e de aseda amotumfo nyankopon na no di tumi amanakoa na odi di dwuma jago nyame admo ochina Dr. Wonder ngwoni obesa trase na obesa ye na ade no biu okay obeye na ade no biu na wo ya de ha no kokoma to yam abade but oye na ade no a ubekwa kudi hu dance sampa Doctor no nyame ede na dum jagovi ede atie fu besi yeda me adom amesa ate enka biu yeda se Dr. America ate ene atie enka no kuya bieje bitese no to pa mi twai na amanya feelings anu abamani ene What we now put, I'm not feeling the master.